कार्ड है और उसके बाद फिर और इधर का जो लेबर कार्ड क्या मिलेगा इधर से कुछ अथॉरिटी मिला है आपको काम करने का इधर में? यहाँ पे सर ऐसा तो जो हमारे मंत्री सर है ना कुछ अप्लाई किया खुद से आने का पहले, काम का पहले? नहीं सर, वो ऑफिशियल जितना भी है वो जो हेमंता सर ने आज मीटिंग में उन्हीं को उनके नहीं आपको खुद मालूम नहीं है अपना खुद वो लोग बनाए देगा ना नहीं बनाया आप खुद मालूम नहीं है? हमारा जो डेपुटेशन है वो 5-6 लोग का वो कंपनी के थ्रू डायरेक्ट हुआ है तो वैसा कंपनी ने वैसा तो अच्छा आप डायरेक्ट कंपनी से भेजा था इधर में? ini dari wayang belum tahu ये सब तो यहाँ में क्या है, यहाँ काम की ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन काम करने से पहले यहाँ में जो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है ना, आपका लेवलाइजेशन है और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो डॉक्यूमेंट भी होना चाहिए ताकि कोई भी आएगा चेक करने के लिए मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं तो बिना आप सर है कि नहीं लेबर लाइसेंस में? नहीं सर, वो लेबर लाइसेंस वगैरह जो है वो है हमारा, लेकिन सारा कुछ जो हेमंता सर नहीं हम लोग आधार कार्ड नहीं चाहिए, हम लोग खाली वो तो लेबर कार्ड चाहिए तो लेबर लाइसेंस आप लोग वो लेबर कार्ड तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से मिलेगा ना? तो मतलब नहीं आप तो अब एक भी डॉक्यूमेंट दिखाने नहीं सकते है ना अभी, तो हम लोग क्या करेगा, हम लोग बंद कर देगा इसको? नहीं मीटिंग किसका साथ है उसका साथ हम लोग क्या लेना देना है, कोई फर्क नहीं है, खाली हम वो ही चाहिए मतलब खाली ट्रेडिंग लाइसेंस और लेबर लाइसेंस, लेबर जितना स्टाफ लोग को लेबर कार्ड चाहिए। अभी आप दिखा सकेगा तो हम लोग कुछ नहीं बोलेगा, अगर दिखाने नहीं सकेगा अभी हम लोग बंद कर देगा इसको आपका कंपनी। नहीं अभी सीधा बात कर देगा, आप लोग के पास में ट्रेडिंग लाइसेंस भी नहीं है, लेबर कार्ड भी नहीं है। हाँ कहाँ दिखा रहे हैं? ये खाली सी फॉर्म दिखा रहे हैं हम लोग को। नहीं आप लोग जो इधर में काम कर रहा है पहले तो ट्रेडिंग लाइसेंस मिलना चाहिए ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से, तो वो हम लोग चाहिए तो ट्रेडिंग लाइसेंस के लिए उन दोनों कली करता लेबर उले itu fungsi karena juga di situ lumban batu kasih form tu boleh di online nanti umai kalau pasal nang boleh di lebar hukum kata kau ke bagi yang tu ya boleh dapat sih itu tu ya apply lu sam pungut di negara mat boleh dapat sih kau boleh siapa lah boleh tu kasih form boleh tak kasih form dah itu tersendung nanti napo implementation pada office itu lah akan apply jika macam ulah sah ni ulah pre ni napo discussion tu di mana ulah di mana project sedang menjadi lawan kita ikut selam pada marginnya belum tahu mungkin lawan cek nomor makin biang tapi select tu lain one rak biang tadi kita akan lakukan jadi di to menegaskan nakaliang juga Confederation of Ribai People Harangkat Kajingan Donlang RBWO nakaliang jongi di atli kiseng ilawan baniar seni siapa kerdem kulai 0 point area bat hadin bangila wan ban syek ya kaneka company ka Enrit company kabade kawai na ki company ki ba tre hangne apa area 0 point kerdem kulai naklang jungi kaseng hadin bagi lawan ni kabar check ikot kisla nadu ka trading license ka labor license handrai abang yuan hangne ni la keli kini nong trai bat
ngilap bat ngisyam ba kimdon ka trading license bat ka labor license. Den ta kadau ba nakaliang juga seng ngila sim ya karai ba mentaga singi ngin khang tala shwa ya kane ka Enred Private Limited namar ba kimdon ikot kislah. Nakaliang ka seng ngila khang tala bat nginam ailat ya kum kini ki company ki ba one tray hapo kari ke jongi bat hangne hapo ribhoi haba kiwan kini ban penbiang so ikut kisla nageleng juga seng ngim persya ya kata ka project henry haba piwan ban tray hangne hapo ka ri ke jongi penbiang so ya ikut kisla ki bakan thup dadu ka trading license ka labor license namar ngim tip ki dekhar ki bawan nangno ki ban tray hangne hari kimle ya kita kikot ki badon kam den ta kadau ngi maham ya kene ka company ba penbiang cuai ni kot kisla adin kata pisala ban pelipat ya kene ka jingtrai ke jong piang ne lada pimpat penbiang kot kisla nageleng juga seng nginom ailat ba pinang peli bat nginang ya wan hagibai ru kisngi nginang wan shek la kene company kan trai ne kan khang ne namar ba kampat don kot kisla ki babiang te ngi kuak ban penpau sakawai ka ba ki company ki wan sobha ba kino ki kam ki bala ki lokal jongi ki sobhai ban ai ki lokal namar kat kum ke jinglap ke jongi kini company ki babun hi ki ai kam bai ki parajat ki jongki tingi kuak ban ba kino company ki bawan ban le ya ka project lan ka business hangne apo ka stit ke jongi ka bala lokal sobha ban ai lokal bat ka bomla lokal kata ngimla ban le kata ka dei ka kharwo nagelang jo ka seng ba nginang le susu yo ban shek ki wairu ki company lane kiwairu ki project ki bapentrai lengba ki non tribal kamtam hangne po ka themri boy ke jongi ngi ba ka jingjalai jong ki non tribal lada umdan sami ki seng balang ki ban shek ki ban khmi sai kalawai jong ki khon ki ti ki jongi ki poi namar ngi ka jingjalai jong ki non tribal ki wan ki ka bantrai ki kam ki jam hapo ka themri boy ke jongi hanrai kimsem lale pat ki kot ki sla ki babyang te ngi kentu ye ki non tribal baro ki batrai hapo kamtam apo ribhoi bakin penbiang ikut kisah lem kumta ka seng kan salek ban khandra kan salek ban shek sekiwai pat ki project sekiwai pat ki benta hangne apo ka them ribhoi pi habayadai bat kata kini ki non tribal haba kiwan chene ka stit ni ka suk palat kar komrung kar kommi ngatrai wat nakaleng juga anyro ki suk ba banyo bandrung banmi ladangin pej hangte apo berni infiltration segit hangtai kambiang ka jingset ya kita non tribal ki bawan bandrung bantrai namar hangtai kim keli non tribal hangno utrai kim keli handai nangti mentalele kalabi katu ke cekaban le online namata ka form jo kilobar ngi batang siminit non tribal loyo bandrung sekastit ke jongi klem da kali benia hagano ko snong ulai trai hagano ko cekam ulai trai handai lasu produce be nangtai ulai hangano ko cekaro umtip kanai kawai ka dauba ka baginong tribal ki seluruh banwan Siaga negari ke jongi klem na penbiang ikut kisla di kerpat ia ki dorbar sinong ki bahap pe perman ba haba kini non tribal ki wan bantre po sinong po thau ke jongpi namar ke benengkong hi lada khlain ka dorbar sinong ki non tribal kinomyo ban le laiklan haba ki tre po ke sinong ka thau kata ka dei ka badun kam ban ngi kerpat ban ai ke ji trilang ban ni ka seng nane sekman nagaleng jongi ka seng ngi kloi ban tre ba ki dorbar sinong haba dei ban ban kera ya kini ki non tribal ki ban tre po kari ke jongi haga jing pet jongi kata ka jing apply ke jongki ya ka online nang tai tapo infiltration sagit kampat biang nang tai kiyo tangka komsi tengi sutu bagane kadai ka area jongka district council kadai ka 6 schedule kala keren sai ba non tribal ubawan tre hapo ka state ke jongi uhap banyo ya ka labor na po district council lem kumta kata ka komsi ngingim pediang